Mang Sueb, siapa sih yang manggil? Mengapa semua menangis? Biasalah. Ya, airnya habis ya. Air kosong. Gimana nih air kosong? Mau mandi ah? Makanya kalau mau mandi tuh colokin dulu air. Lu lagi banci, lihat-lihat apaan lu? Takut. Bocah songong. Bang, cukur nih. Kenapa sih ngeliatin aku aja? Jijik gua ngeliat bolu lu tadi belah. Gini aja, lu tutup dulu belahan lu itu ya. Nggak mau. Ya udah, semuanya kumpulin duit. Bu, sini Bu. Minta duit. Nih, duit. Kok lu mukul gua? Awas lu, gua bilangin bapak gua. Tunggu lu bapak gua datang nih. Kenapa lu Tong? Ditonjok tuh orangnya tuh. Gendut. Oh, Gendut. Oh, waduh. bos.